MDC ke MAWHATI CONSTITUENCY ubak Charles MARNGAR haka arpun rutrik uyayong arhajar arpuar. Ula Byrngem benlek Mudui ke Ïingkashari persya ke Sorkar jela lara kampelaj no ke song Tyngka ke balamang da ke Sorkar pedeng yagi District Council. Ke belakot san pukandai Klur Tyngka ban pentrai ki skim hak bedai bat kokot kakya. Uba Charles MARNGAR ulong ba ketenat plat Tyngka hak senam arhajar arpuwei kaladak pelaj ya kepisah basan pukandai Klur Tyngka sya ke Sorkar jela bagan ai ya kilai teli ke District Council jong ke jela bagan pentrai kam ya ke skim hak kokot kakya. Hendrai hidup mentai ke District Council keempat yok setia kena kepisah na ke Sorkar jela. Ulong bakat kum ki kendon jong ke Sorkar pedeng la kedau syai ba ke Sorkar jela ke deban pelaj kena kepisah hapo ish posngi. Bat lada ke Pynslem ke hak ban siu rengkat bat kasut syagi District Council. Ula keno bamanda kepor ke Sorkar jela ke jupersyang ban set ke song pisa ke baki District Council ki diban yo. Balada ke Sorkar kadang set sa kena kepisah onlet ban Mudui sendon syaka Ïingkashari. Tôi chính xác là cái liên trong ý là số comment bà bằng ý bật tiếp bà cái đơn cái scheme cái bawan là central là cái Ministry of Finance, Department of Finance cái bà giờ đây bật kini ki health sector ý cái đơn kini ki scheme nó qua bao nhiêu thôi phi hàng này bà cái total cái trong cái scheme cái đây cũng bà hadu 59 crores nak cái benda trong usnam arpuway arpuar. Kuat ban percaya pihak ni kum ni. Bagi don gini skim kabadai ke support of diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities siki sub centers. Kata kadai 6.05. Kababut nang ta kadai skawai pan kadai ke support of for diagnostic infrastructure to primary healthcare facilities. Kabamot yaki PHCs. Kata kadai 6.04. But sekawai pada katkum ka annexure 4. Kani kadai ke financial requirement for establishing block level public health units. Kani ka kadon kumba 9.25. Nang tadi kadon sega annexure 5. Kani kadai ke grants for building less subcenters PHCs but ki CHCs. Kani kadai 3.25 or 21. Nang tapat dia kadang saka financial requirement for conversion of rural PHCs and subcenters into health and wellness center. Kani kadai Megalia kajungi kadai 9.29. But ka annexure 7 kadai support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities UPHCS. Kani kadai Megalia kadai 1.51. Nang tade kadang sekawai pada kepada grant for urban health and wellness centers UHWC Hamegalia kadai 23.30. Jika total baro ngalakhan yang ni kadai 59 crores. Nak kemanda usnam arpuai arpuah. Jika ai ke pangakwa ban orang ni kawasosi kalong ba nakaliang jong ka state government ke jongi. Kimot banam ai kini ke scheme seka council ke jongi. Namar ba ladang ipej. Lada ban rilis ya kan adu kalai pol terik jong benai bekat wei jong kesnam arpo arpoi. Mentah kalade kesnam kalade arpo arpulai. Kalade banwan seka skim arpo arpulai. Namar gani ke skim ke belapan bang na ke Ministry of Finance kilapan bang arpo wei arpo hadu arpusan arpundre. Tekan dajen dalam long sisa ke jenggerku dan rai kumbangiyo jeng tip mentah hadu mentah empat pelaj na ke state government. Watlah na kaliang jong kam Ministry of Finance, Department of Expenditure, Finance Commission Division kila pelat ya ka kila deban rilis hang ni pi nado kalai pau terik benai bakat wei jong kasnam arpo arwei but hang ni i wala phak ko piru to the Secretary Finance, not the Department of ADCs, Health Department, concerned state governments. Kemudian ada ban phak saka state government ke jongi. Jendai hadu mentahi ngim pat UIA saka council ke jongi.